mani loka ni somporiat thanga sang ni somni paruka tun thotan ni khan council of ministers to form chuan thil sang angai to zinga adok school thenkhat a provincialize ta tu le rusan noya college ti tulak te da nge dil na chu tel ania kan tu lu nain hom na sata kan e wang le ngai ven tu thanem ta kan wangin kan thurel chu press conference manga puanzar tha kan tia mizoram mi puite hriata min puanzar sak turin journalist te kan in soma etizat inong kal the hi apa sain lom thu thil cheu ani ama sabera chon school upgradation a kal taila school hi provincialization main 11 upgradation tiangai achan chu provincialized school anom baka upgradation kan ti ama pro dokan lo pon special category true a pon tak te tun naya notification kan ti chu to lamsam category a b c te an oma chu teng chuan school tam tak kha an din huna tanga han ti san an din hun han ti san sakte an ni hlom ta chuwang chon upgradation ti in kan da ani he upgradation ni sang ni som hi pathum September ni som ni pasari khan council of ministers in alo puang to sta chuan school zathum somli provincialized tour school za somria then provisional to da to school somnga le pani lamsam grant in ta da san tour ama chon lamsam ti to pania kha cabinet meeting khan category a b c in aron thin sang ta sta chuan school thonem tak school zale pariat lai kha an din hun aron siam tha tipo ani tong chu chuan rom han aron siama chuan ni somni pasari thakwa san hi somni pathuma upgradation council of ministers in asiam ta ka khan department of personnel and administrative reforms the law and judicial department le finance department siat puina atel lova cabinet meeting a chuan na chungchang soi ni donin dpnar law and judicial le finance te siat puina la ani thina chumini wang chuan an tutluna a hi a thana kalti lenga ya school te heng ho hi ini chuan kan sarkar tir khan file kan angkal tin hala ataka chantir theina dpnar kan thelu ta milo provincialize sakru pro to ka lo daru kanan tia amaro chu dpnar lo lamin heta hi chuan arim chang lo eti in anon soita kalpo kal rei lem lo soi ho na kan nei ni do bera sta chuan provisional adop hen school somnga le pani lan kayan nia sani somni pathuma provisional atok rules hello ummia lawa rules ummia lo khan school khak lan kai to pan nia chuwang chon kalpui the ni lo sarkar a reng chon dan be chana ti tur nia dan khalo ummia lawa cabinet meeting khan a dan kha alo siam box lo chuwang chon kalpui the ni talova then school education department in notification ni somni panhi thakwa san ni somni pathuma khan cabinet meeting ma ni sari khan notification ati chuwa ka chuta chuan provincialized tour school te chuan he tiang ang hi criterion nei turani tia kha ate na te fung henga hian an tling nge turani ti kha cabinet meeting ma ni sari khan an lo ti chuak to a chumi nen chung kan an en ta a high school a ringot po hian school za som ni le pasariya khan tling lo aza somni pasarin tling lo somni pasari chawan tlinga somko le pathum kha an tlangal top maya chuteng din huna awma wangte tin transaction of business rules a hian kan en thein karinga transaction of business rules cabinet meeting hian thu nei na san takaneya amaro chu provisor on siam ta group a chin level 10 lo chin b hi chu dpnar thu ngei turani ti nia eta hian higher secondary school principal te an zirtir tu te high school headmaster te high school a rei tak lo thok to a senior teacher te adoka an lo kha group 10 lo te kha level 10 lo khan lo
la ve to an pe kha khatia lom ve to wang khan rem chang lo kha alo om ta a siang chuan in lamsam GIA atana alo chop chua then kha chu an lo defunct le to a then kha chu an mani school min pon metric exam pon lo ma chon lo wa khang ho kha lamsama alo dalu nuala hen te wang hian ngai tu thatanga ye tin cabinet meeting a dalu le anita a chuan cabinet meeting chuan ni sompore tharuk sang hi som ni palia cabinet meeting chuan vai ni pai phot maila school education department en rong ngai to tharo se aron ti ta tiang chuan ngai to anita ni sompore klasom sang hi som ni pali cabinet meeting chuan Mizoram education lump sum grant in it for general maintenance of private school rules 2024 le ama notification an lo siam to he criteria te hian ngai na thiam na om the tia kha aron pass le ta relaxation aron pass de le chuan kanan thelu le thil dang cabinet meeting a hen tunga lai upgradation hi putlu ni kan chai na sakhop maya education department po kan cabinet meeting po hian kan ngai to na sa ni chuan ni som pathum thanga sang hi som ni panga ni kum me a khan cabinet meeting ti hian min ti sak to te kanan tia amaro chu cabinet meeting chuan ngai tu na chazok se na ngai ati wangin kan thelu po chu pom le ta chuang lowa study team adin ta chu study team chuan chairman pukke sap danga ani hi DPNAR minister ani na angin aron tela secretary school education department secretary man ania minister changtu member ania chu ba ga chuan putila limpu MLA Reverend Dr. K Thanjawa education consultant then commissioner and secretary DPNAR secretary law and judicial department secretary finance department te member da ania henkal khom hian voi tam tak in mukhomin the Mizoram education lump sum grant in aid for general maintenance of private school rules sani somni panga chu aron tom chuaka pom ani le tani e rules sin akina chiang zokin kanon sei fia anga zona te po viau thei dona voina hian kan secretary te kan DS te kan director school education kan director te non telpui ni ti kha atira kan introduction kan lo ti mai ani kan how to te kan official te meron telpui ani chuan hesati team hian rom hanaron siam ta council of ministers meeting ina aron engeniang aron ti chua angeni apom thei turin heti hian ron ti ro se kan ti ta ga chuan kumin February khan aron da chuak le chu nili thani san hi som ni paru khan council of ministers meeting chuan aron pom ta ani chu rules a siam chu tuna hian notify thi turin da ani to amaro chu provincialization hi ala felma chu ti thei ani lo wangin ti hian kan ti don ani voina kan press conference hi kan zirti tu te nan sebik lawa afain kan tia chuan nang ni howina data in ken hi anron enber turania aron ngai ven turania voina local te hian information poimo tak in hon dona chu voina in ron kalla nang mani in poimo tel na turani apudar tu te inia min lo zir puite ponga in ku then ni sompori thanga sang ni som ni le par khan council of ministers meeting song tun thotan ni khan school provincialized to apom mane ta sta chuan school zong avaya provincialized mai kan du ni amaro chu criteria siamalo ni to chumi pe san chuan ti phot ngai ti ania chu DPNAR law and judicial finance tapon min pom pui thapa rongkal ani heta hen criteria phalo pakhata oma
chu me chu tur tlang ami special blind school ania anni hian engang kong anti kongpon an phadon lowa ama ro chu khongai na nen khongai le zual na nen e thili chu kan tia a zirlai te po ngai ven ngai boipui ngai anni wangin anni hi chu special big boka in Council of Ministers chuan somnga le pakhat jinga atelta abak dang zong hi chuan criterion phani criteria tia po hian kan huam zau khopa adan tak taka chun higher secondary school a hian kumli chunga an exam result te an enrollment te khating kha enanga ya or ti ne lawa and ti nia za somriat an pa sanga ya in enrollment a khan zirla ya khan somri le somli thingtlang dan somli nia stiang chuan an zirla an nei za tur bi thlia nia ngopa higher secondary school in exam pass percentage a phalowa amaro chu Council of Ministers meeting chuan angai dam thei patopi ni ngai domang apakhat zo kan tlinga eti hen iti mayang aron tia tin sani somhi pathum khan high school a hian somhi pasari chau kha criteria kha te fung pha khan oma somthum le palia tuna hian ti punania somhi pathum nuwa khan school te anlo in siam tha a in enrollment ten lo ti san thi chuan ti ni high school a hian school no pang somruk an ne nga ya beichia hlang ani jon somnga go et mi palem mi chia omna ni chuan somruk turani sirlai no pakha sa chuan khati hun la sang ni somhi pathum po phalo amaro chu ahnuwa tun kumin khleng ni ruk ni sari chu tuna kallai khleng hian somrukan phak chuan hemi te chu i dale me ngu kan tia school kha anlo in siam tha a zirlai lo nga bel to chu wang chuan hemi te i da ang tin kan ti bel le ta chuan pasari bel an ni ta ni amaro chu abak dang phangang lowero kha chu ti gaina omlowa middle school a po sang hi somni pathuma khan panhi choweran pha akal zela tuna panga ka danita blind school nen chuan special blind school nen tiang chuan a fan thei topin kan fan ve bok ani ti kha kan sei tel do a dani na ken thel china khan kan fan viewa tuna adok school ni me provincialize tak lo te hi special category 1 da ani dona tuna adok school a thokme te hian zirti tukhet regular teacher in flow an la kang an la to dona ni ama ka chun adok a hian al lo hi basic achu a full in an la a basic pay a full in allowance ro chu chan ve ni tani half allowance ne tuna chun full allowance an la to dona tiang chuan an school kha special category 1 a da maila an lo apum to dona a full in an langa tin sani somni pathum somni pali khenga an la debt come retirement gratuity noi li po kha pek le ani dona khami kan pek lo chin sani somni panga khan kan ti topa rules lo dang lam to wangin khamia kan pek tak lo po kha pek le ani dona lo pension to te po pek ani dona chuan he school atanga special category school ani to nu pon an pension chuan noi li an la thei don ani chuan the Mizoram Education lump sum grant in for general maintenance of private school rules sang hi somni panga athu yang renga tuna category thar kan nei ta ka hi soifia ngai tak mai ania sa chuan lump sum grant in 8 school dia grant in 8 to mela chithu mom to don ani ai lo tak phei chon chinga ni bera he ta hian special category 1 an omanga chung bera special category 2 anum lea aniam bera hian lump sum school chu category A B C in thenle nia chumia an poisa don dan tur chu enek sara hian ron tarlan ania in hu thei turin ta hian karon siam chuaka special category 1 hian higher secondary school chuan nuai somriat pariat singna kum khatan nong thei don ani special category 1 higher secondary school high school hian nuai somthum pariat kum khatan dong anga
middle school in noi som thum kan do chu an don dan tur ani a chuan special category school category 2 school om le a chu sarkar ma saina pro adoka lo pon to te khan ni pro adoka lo pon to te chuan khata higher secondary noi somli pangan dong don ama chun noi thu man dong thi noi somli pangan dong to do na high school in noi somli paru middle school in noi somli an dong to do na stiang chuan an tan hian chen fa kom takin ma kan la ni sarkar in alo pon tong kha chun kal lo maila sarkar ma se lo pon an kal lo maila category tha ale sumpo thanem tak an don turin mala ania chuan lamsam school anom vele ani chinak sayang khan niam bera chuan category A B C anoma category A a hian higher secondary in Nuai Riat high school in Nuai Ru middle school in Nuai Nga category B a higher secondary in Nuai Nga high school in Nuai Li middle school Nuai Thum Si Nga chuan category C a higher secondary Nuai Thum high school Nuai Ni Si Nga middle school Nuai Ni ani dona ama chuan lamsam school te hian higher secondary in Nuai Thum high school in Nuai Ni Si Nga middle school in Nuai Ni ti in category om mia lawin an dong thina tuna chuan category attention ania ka soya kha sia thiam ar mai theya next tu a hen chiang takin a mu thei dona entinan middle school a lamsam school in sarkar ma san hoya kha chuan Nuai Ni an lo dong topa enganga thapo ni sila enganga chiapo ni sila Nuai nian dong veka tuna chuan category A in Nuai Thum an dong ta category B in Nuai Thum Si Nga Nuai Nga category in Nuai Nga category B in Nuai Thum Si Nga category C in Nuai Ni tuna chuan tlang puin lamsam school kan da thar ho kha category C a kan da alo om sa to ho chu A le B a da an ni stiang chuan category samsanga chen an ni ta helaya press statement a kan on siam kan talan karon talang tho amaro chu chiang taka soibel ka du chu tuna pro adok tuna zo pro adok khom to lowa special category 2 ani top to pro adok rules po kha kan rules siam thar hian aron lualan to ni tin adok rules po hi om to lowa he kan rules siam thar hian aron lualan le to chuwang chuan adok school om to lovin special category 1 school anoma anha thok te ro chu adok school anom lai angin an lo manga hlo kan pun sakanga an pension ma chu tiang khan kan pe chak charam amaro chu an pension vele special category 1 na an don thei tur oma kha school khan al adong ve to dona zirtir tu kha an manian la to tuna chuna adok school a chuan sarkar ne an tia dio win high school te higher te khana lo la middle school chu SDO te nan lo la puya directorate lampang te nan lo en puya khatiang khan thilakal thina ziti tu tharon la khunai ro chuan management committee an la ve to dona an ku taum tonga flo ero chu poisa kan pek pro rata in e laya poisa kan pek tur kha ziti to omzat turin aru chamia khan kan simanga chumia chuan chumia kan sem ziti tu paruk lo don ta sila poisan donza tu noi somli kha 1/6 in an puntiranga chumi chuak za da chu school in an donga an boy pui chun zom dong school in he rules toya chuan adok nilaya ziti tu lo omte an pension vek nuwa khan special category 1 kha atak takin afulin akal thei to dona management committee ku tail ngatanga management committee in an sum don za somriat kha ziti tu lo an mange turania aba kro chu school sakchat nan te thildanga an mang theya avain kan pedu an ti pon an pe thei bokani amaro chu ziti tu te an ni na an hlo te an den hun hum halan za somriat kha chu kan la
học sắc anh chuan te phung ti niam the ni to don he rules mang hian ama chuan kan soi tawngin adop school chen khat zirlai po lo nei to mang lo khopui om si zirlai som chok nei te nomania lo tlan hiam na sal tu hei a data te po karon tilang ani ho chuang min karon a number te po karon da a zirlai nei zat te lo enanga siat in se thei mayang pakhat phei chu tu na he kan en chiang me ka provincialize tu re tu lo final call hi kan la nei le do na khati hun lai phave si tu na ya kan hiam ta enga tinge sarkarin kan la kang enga tinge khati nga zirti tu ina an kalpuya zirlai te na an du lo khopa an tlansan khopa school om la ya sarkarin la luang ti kha ngai tu dan kan ne ya he special category 1 number 2 ma po hi zirnan tlak niam chuan zirlai an nei thlem tial chuan an din huna changen an tlan hiam le thei to don ani ama chuan an tlan hiam thei lo an om chor me a school lo difang to te po kha sani som hi pathuma hana la hloi ni ti kan fiat kha mi nu khan pakhat kan nei le a stian so kanan pai le te kha ni atin school hian an manin ram te pon nei tur ani a ram nei mi alo zirlai po nei mi alo ten lo oma chu an din hun ani an tlak hiam theina tur kha rules a hian bil tel ani a ziti tu te po an tran satangai don ti kha kan talam tel vele tua special category 2 a school a hi annexure 3 a talan ani a lakinai lo hunga chung te ho chuan ni chena ka soyang khan poisa thanem tak noi somli panga ti te kha an dong theidona an tan pon chen fa kom tak ni tura kan ngaya khang kha ziti tu te hlo mang vek lovin school management committee kan pedona school management committee ni chena ka soyang khan za somriat an hlo mang nga chu lo thei lovin ani za som ko kan pedon an ti pon an thu amaro chu an man nge za da kha za somriat chu ni chu deng chuan an ne na lo mang venga kumtin an odit tanga siang chuan sarkara an sumhan dan an thelu tanga a fel lo chuan kha school kha special category tanga pai thei alani don bo ani then special category 1 le 2 a hian lu thei dan om vele ta he rules a hian special category 1 a hian higher secondary school a hian tuma duna hian kan nei to silo an vain provincialize an ni wangin special category 1 a an lu du chuan amma criteria how tak lu tu kha an ti niam ta hi mi rules a hian municipal area a zilai somriat higher secondary bika chu an neu kha tama chu ang jon annexure nen zir tham lo in kan pe chu nia hi en lo ho in school ho in aron ngai ven don aron deal don chu in lu tu don ti kha kan sai tel nga la ni higher secondary a hian municipal area aizol le lungle a chuan zilai somriat an nei ngai district headquarters a chuan zilai somsari panga chuan SDO omna school hian SDO omna kan ne hei West Phaileng ti te lai alung sena ti te chinglama chu khating khat kan chung kan ne ya chumia kan nei na chuan zilai somruk kan ne ngai apak dang zonga chuan zilai somngan ne ngai ni higher secondary bika chuan high school a chuan ai dot dani municipal district headquarters SDO le phundang te ti khan sri thatai la high school a chuan zilai somsari somruk somnga somli an ne ngaya middle school a chuan municipal area hian special category a hian tuma da kan tum lova district headquarters a somruk SDO omna somnga mundang te a somli ama chuan za to pani maya middle school kha provincialized tu chuan han ti taila kami criteria an omna tur kha provincialized dang chu ni ta amaro se helaya po category 1 an in ham tan na khan zilai somni talan nei tur ani ti kha kan criteria man chu ani ta tin pass percentage po za somnga panga talan nei tur ani chu mani school hing po exam ngam lo ten lo ma school chen khat discipline aken kona te po kan tia
pass percentage za sunga pangan ne nga zilla hetisa tan ne nga ya then category 2 a han kumruk talan nga ya society's registration an ne kum hi chung tu na hen kana notify tang kum hi chung hian society's registration an ne nga ni he thil kan tina chan chu lam sam school thin khata hian Kaushan Big school te noma ten lo te noma mimal school te pon lo mani private school ten lo dalu ta kha rem kan tilo society's registration an nenga society an kala enkol pui tun ne nga ya khotlang inan din a hi duat bi ka enkol bi ka du sakan du chuteng chuan ma kan la turatan chopcho ania SMC hi public trust mo society's registration an ni turania kum ni chung ha an ni don ani tin school hian building an nei turania an mani mingin ram om bok turani school then khatuna hian an mani minga ram nei lo te po noma nai na thiam nei kan tia ngai na ange niam ngai dam na tin reng kan ngai dam ani a then hi chu tiang chuan kan han ti chonok noka he rules man ani ro hi chuan kan strict view ta don school in an mani mingin ram an nei ngai building an nei ngai bok chutiang che chuan he laya an hiam ber kan ti lam samatang category A tangin special category 2 a ron lu thei dan kha aron om vele ta an kai san thina tuna chuan ti topang kan school hi aupato kan lu ve hun to ti hi ni deuh topa a hoi sen hi ni deuh ani zep thu cheng lo wing ka sia nor tu nei tha upadeu to de upato po kha loi kal thel sunga steng chuan thil lo kala chu wang chuan criteria a chhaudan tu criteria he kan set ta an category a kumru kan om to turania tin an enrollment a po kha ni chinamiam bok khan hetiza thi ni turani ti kha om bok kan kinai na ngai semenga tunaka sei chuan in boy tol lang ti ka lawa ani nawa po achang thea tiang chuan hetiza thi ni turani ti kha special category 1 ai tle man hiam setin tiang chuan ruam man na kanan siam ani chuan special category 1 na tuna adopt atanga special category 1 kan da tu te po hi andin hunala der thong thowa kumnga chung kan hak dona kumnga chungin special category 1 a heti zati enrollment an nei turani ti kha an nei lo chon kan pai thang kumnga chungin an in siam tha turani ama chon adopt an lo oma an ngaya thalu tu ka ti topang zilai pon lo nei tlem tiela ama ro provincialization lo du ve thosia in han kai khan dua andin huna chetiel boxia andin huna chetiel chuan ani theilo ve inin siam thatangai tin kumnga chung hun kan siam saka kumnga chunga special category 1 in an nei turani kan tiang hi an phak lo chuan an ni po hi special category 2 kan da thadon chu andin hun turania ngai to le ngai turania tiang chuan ma kan la chho zelang mitam takin be seina sa tak nen hian he upgradation hi an lo ena be seina sa tak nena an lo phwa dilep tu ni hi an na mai lo ani kalna pianga zona tam tak le chho chal tu ton fo mai hi chief minister le achang tu minister tan hen ril ru le tak satan furit lian takani kan chief minister ko hen shomati thina ei phecha kalna pianga min lo zota aseni min chua chala amin kok lek lekhini enga tinge wangin nge antia he lampang adan le dun laman se to si lawa he laya te fungan lo si ma khan se to si lawa anni chuan o manin tivek mai sia har sakhop maya adok school tam theng ber provincialize le pro adok ka puan to te po kalpui chun zum kan du leya a minister ang phechon voi nga lai he upgradation hi council of ministers meeting kapulu to ne putlu mun ber history kan siama at tu pui nga yang dewa chona topic nga ya putlu mun beran hi kering lulul po mintia minister pui de pon
tingin na nga om si lawa anor tu liana thak buka amaro chu he lampang DP nia law te finance te ne na lungrual taka kan kal theina tur ngai tu ngai bok sia sarkar somina phak tok le te na siam sa mangin ma kan la chau ania provincialize tak lo te hi kan ngai sak lo pi tina ni hau lova te na sa mangin adok school te tan a huam zau theyang perin ma kan la zo kan ti hi min fiat pui turin adok school zirti tu tele an chung te ka ngen tak meu ani a riom don khop mea sarkar kan lu ton an lo tia amaro chu criteria siam lo ni to sia chu tu na hian kan han phang roi ania ngai tu na dang po la sen thei chu la ni amaro chu tun din huna chuan ti hian kan kal si ti kha milo sit sak turin ka nge na ei sei tur chu tama hun are mai do na a dot le kalila nakina to pa zona te hun te kan honganga rusa assistant professor regularization chu changa kan lut le tua rusa hi rashtriya uchatar sakshya abhiyan tilam toy ania chumi nuai faculty recruitment support scheme nuaya college tir tu indai lo na ti ziom nan kum sang ni le som pasari khan rusa PAB antia project approval board tina ni maya chumi chuan post som sari siam phalna aron peta khulama tangin chumi chu kum sang ni som priat khan council of ministers meeting in angai tu alo pum sakta rang takin malak ni in post creation po ti halani heng mi tan hen mi somsari panhi tan hian higher technical education noi post som sa ba ka khan post somsari panhi create ani ba ka fill up phalna ti chuani halani no kha phalna ti chuania MPSC point open advertisement mangin alangal ta fata thil boy thak deuh lek awangin mi somruk le pakua lak ani thung ta somsari pani tangin nalak na hian sarkar na thok nget lak dan turang chia advertisement po ti chu ani he ni sarkar na thok nget inan dil don chuan advertisement chuan sarkar na thok nget chuan an mani ho tu te ne na trin phalna lak angai ni ti te ateng ne te pay scale te po talan hal zel ania chuteng chuan el fight ka ti nia hemi huna po hian chuteng chuan ti ani he ni chuan kumsang ni som pakwa September council of ministers meeting in an en lea rusa ziti tu te al hloi hi he laya UGC pe yang ni lovin a fixin cheng sing sari la ro se inia UGC pe la phak lo na cheng sang hi le ti chawnia amaro chu sum in the lo na te poniang chu steng zo cha arem chan zo na wangin cheng sing sari hi fixin la ro se ini chuan heta hian sarkarin he thil apom ta ka chuan khulamin kumni chung kha an hlo aron peya e post khata heti zati kan pe theini noi sompruk singria ta hi chumi tan chong kan pe theini non tia aba achu state sarkar tum turania kumni nuwa chuan state in he liability hi he sumpek tura hi kini chon kan lo chun zomanga he kan la kai a service tenen hian a liability ni berang chu kan lo chun zomanga tin in tiam kam na nei sa feka ati wangin khulama tangpon e poisa po anron petani chuan sarkar in lak ta ga chana thok tanuk nuka kumni apel ta ga khan a liability akha he lai a service ang zong ne loin al ho kha isang lem lowin pek chun zom anita sing sari pek anita charchara heta hian ngun takin kanan ena nikuma po putlu ani towa he poi tun tum po hi ka tum ni putlu na ni lea ta chu kanan pulut lea council of ministers meeting chuan a ome ani te hi ting he thai tin somruk le pakwa changkhan mi som pakhatin hunda na alom mu toy vaina lo bang towa mi somruk nga le pariat ding he na tu thung na alo siam ve le ta ani heta hian soifia nga ya oma
sang hi somni pakhat atang khan rusa a noya assistant professor thokte hi al hlo zong hi state sarkar in atum to a centrally sponsored scheme noya thok angpon ni to lo ni centrally na federal sponsor to lo aron tum to lo hey samagra shiksha chuan zirti tu hlo hi za som ron tu mangani tu na phei chuan ei kumtin hit titla niama kumida hen za som sari chon ron tum tonga state sarkar in za som thum ron atumangai to a tiang chuan central in na tum chin khaoma rusa assistant professor ve thunga hi chuan state sarkar in atum veka wangin css regularization scheme hian a huam ve lowa css no thok mek regularize mek be se ho hian hey chu fair lowe adik lowe anon tia cabinet meeting kan nei musaka phega chuan aro in hor khoma borok siam tum ti pokan sia tun chu ma po hian tingen lo don son don ti ro chu ka hrelowa ama ro chu kan thian nga ya chu css a minga chu nima sela state sarkar in an tho an hlo atum sak vek to wangin css scheme anga kalpui ni to lova state sarkar hoi liau ni to a chu sarkar in ain tiamangin a regularize ani ti kha min chiat puiatan mi puiten a mi lo chiat sakatan wena hian kan puang le ani school education department le higher technical education department na kan official te an thokha khop maya voi nga putlu le voi di putlu hi a hau tak khom mai voi khat putlu po hi real tur soi tur in bo sei tur tam thina kan official te an ha tak seta ani tho hazara tun huni kan khengani ti hi ak soi duan chunga ko lom thu ka soi ni zirna min ngai poi mo saktu kan chief minister pulal duma chunga school education department le higher technical education department minister kan yen lom thu ka soya akai soina noya hian zirna in satakin ma sonin state university te engineering college te faculty member lak thar te etuna school upgradation te assess manga zirna ta na sum ombel te hi changkai taka kan man chuan kan zirna din hun hian ma son nge kan be se tlata heng halak na te hi ataka kalpui ani theinan kan official tele kan zirti tu te poin kan thei top kan on chua zelang hi awena kan on puan thei chu ni ya khanin zawai chunga lom thu kan an soi le zo na le chan na om thei te kha han ti chanila a zo pol thei tura po ngai ila school education department bi kha kan on in puat saya rusa bi kha chu zona om lu tukin kan ring lawa e kan official te pon rem chan danangin min on pui don ani